Eduka ehire beri aha High Street aha Garage Street enyuma ya Central Market erikuguza eby'amashanyarazi kandi nikigambwa ngu mukama waayo omanyirohe rya Freddy kwahiriremu. Ahu tugiire kuhika aha mwanya oguhire tushangire omushaija owamanywa nka Freddy yatwire omu irwariro kandi abatuura bakwataniise na poliisi barikurwana kuraaza omworro. Omurro gwokize eduuka emwe kandi tihaine ekintu kyona ekisigiireho, ebintu byona bicwekyerezibwe kandi amaduuka gagyehinguririze tigatungire buzibu bwona. Arikugambaho na Tayari West chairman w'abashubuzi aba Mbarara City Mwijuka Seri kandi otwire Fred omu irwariro nyakusya bwanyuma y'okusya ashoboreire ekibiireho bwanyuma y'okubarukaho kw'omworro ogu. kandi eduuka y'omushubuzi yakwatwa yakwatwa omurro yoona yaasa yabaho kandi abantu n'okwetunda boona bari omu fureegyo bagiziba ekyabaho kwonka oku nakigamba eduuka yaasya ne electronics byo nibyasigaramu kandi ekyobusaasi munonga omukama waayo yabona. Ogu ayongiire yasiima poliisi ahabw'okubahweraho kurwanisa omurro ogu barikuteekateeka ngu kunogira ngu tibiizire mu bwire gube niguza kumaraho amaduuka g'abantu nk'okwongyera karabura abashubuzi okwehara okureka ebintu omu maduuka gaabo ebyakubaasa kurugwamu omworro. Akapoliisi n'okubeera yiija aine ekyoba kiri substandard ekikyoma ekyeyine nikishemeye kuba nikibakinga kiri ekishemeye kuba nikiraaza omurro professional ekikozirwe kuraaza omurro so mbwenu egi niwe otatanka ekomireho nawe otapampu kuko abatiyamba omurro baguraza obwo kutakahwera ekimubona kuko twine amasuku ga kirisito ehi baraze kurugira hano baza kusiga boona gwarara. Nyenda kuteerera omuranga abashubuzi abarikutaaha bakasiga ebintu ebikubaasa kubona ebireeta omurro omumaka. Nimpuriramu orugambo ngu harimu gasirinda konka tindi kumanya gye konka nikireebeka ngu nawe nyine ebyarimu naakora haza nikireebeka ngu yaine n'omurro oba yanareesa oba yaine nk'ekibiiki. Omwe oreebiire n'agaabo Rure Hassan akiteebiize okubagwerirwe akagwe bwanyuma y'okureeba omurro kandi ogubakiriza amaani bonka abantu. Erizooba zaje shaaha in between shaaha 5 aha ruguuto rwa Garage Street eduuka y'omushubuzi rurangano bakweta Freddy kwatwa omurro. Akwa yakwatwa omurro eduuka yabaho disadvantage yabaho omurro gwayosana mukama wa business eje shaaha abo kutureba shaaha ryo mu mberambe abo kumanya Freddy business ya yasya yawaho kandi omurro ogu ayongiire atushobora ngu omurro gubiire guri ogw'amaani kandi gurazibwa emirundi erikurenga omuri 3. tima Uganda nona nyina nyimango omurro gumaza guraza n'ekisaha na nyimango bakayemba guraza konka abantu abasomera omurro baguraza first phase omurumi y'omumisho gwarara hati kumangureta omwika hati omunda kuriya hariyo rume ndijo kumbe nayo omurro gwagura ngugira ki hati kubamara kumangwarara guhagarika kwimuka busya. We Barnabas Amwine orukansara wa Nyamutyobola wadi hashabira abashubuzi okuguma beteekateekera ebishikirizi nk'ebi okutaha amasimu gaabo okugira ngu hakugira ekyabaho baraka kutunga okumanyisibwa. Tubaase kuguma beteekateekere nk'abantu okuba mbagamba ngu mureke guma kuteeka amasimu off because anytime something can happen nk'ekyo ekyabaho nimukireeba ekyabaasa kubaho kandi gwebaza poliisi. Tugiriire kuruga omu mwanya ogu omu magingo ga shamushanju z'ekiro poliisi yabeekire aha mwanya n'ebimotoka byayo by'amaizi okwerinda obutagaruka kwaka kw'omurro ogu kandi n'oburugo bwago bwaba butakamanyirwe. Gashakwa Ian Kankwasa habwa Tayari West omuri Mbarara.